Isele la pele la beke re tswela pele hape le ba mamedi. Ke a utlwa hore moeti wa rona o santse a le teng re se re ntse ka letsa ha re hle re shapepere. Mame Magisi, Vera, Yamisa, Study, with a my first Almaya, Talaba, Media, Camille, Tabakiana that mahao. Elenya ya bua ke tunakgolo mana Botswana. Ba ho sala etse di CEO hore yetsetse bahlanka dithupelo. Mme a bontsha ha tabena ya ditjhelete tsa setjhaba tse di nyamela. E bonahala e tla nonyetsa moruo kapa e ba ya setjhaba tsietsing. A tshepisa go tla bofenya ka matla. Re betse re bona e nngwe e tswang ke maparamente ana a RFP a bonahalang jwale a itshetleha ka lebota ha ba tlameha ho ba ya parlamenteng. Sello sa bona e le hore mohlomphedi Makgolo a lokolle a mang a matona a bonahalang a le bobodu. Taba ya nngwe ntate e ntseng e ikamahantse le yona tabena ya bobodu ke taba ya PS ya lekala la matla e Basotho ba nileng ba utlwa ho ntsolla hela bobodu bo ngata mona ho Modimoholo. Mme taba eno ya qetella e entse hore puso e teng le ho belle ka theko ho puso ha o nolla ka taba eno. Ha morao tjena ge hlokomela hore yena mogodi a tshwanang o hlotswe ke nene ka mane ka lekgotleng la maipiletso. Sentse re le hona hodima taba ena ya bobodu ntate. Ebe o ka re ntate ha o beya ka pele go Basotho o ipapisitse le ditaba tse tsagalang. Me ka ke a di bua ke tare mona mo ye o tim something na go o yentse o tsana ta nnete ga e re letho go pula hore ECU ina di lemo tse isa mashomeng a mararo jwale di theilwe mme nako le nako ba tshwara dithupelo. Bothata ba Lesotho mona ha se kgaelo ya dithupelo, e taba ya go nka mehato ka batho ba fumanang ba kgenyaketse ka hare ho bobodu le bomeneme. Mme dinyewe tse hlahang ka mafutleng di fokola haholo ha o ka hore na setjhaba se senyehelwa ke tjhelete e kae ho tshehetsa lefapha leno la DCO. Re boetse mohlala feela hore selemong se fetileng tjhelete ya DCO budget ya yona ila ya tloha ho 25 million ka selemo ya isa ho 75 million. Mme Mosotho na lebeletse hore jwale o tla bona di results tsa hore jwale ba fuwe tjhelete hore ba ditholwana prof. Alo ditholwana seng di results. O jwale tati tsona ha di bonagala. Lebaka ke lena nke tsane o fetse mohloding ka ofising ya Tonakgolo. Re se re tseba ka mehlala e mengata moo ha DCO e atamela motho ya belaelwang ka bobodu le bomenemene.
e badisi eo e tla bitsetswa ofising ya tonakgolo mo e tla bolela hore eno motho e leng kwa rona mme ba bona ba kentseng hlooho ka hare ho bobodu ke bongata bo fetang 75% ya batho ba etsang bobodu naheng ko ho bolela hore bothata bo boholo ke ofisi ya tonakgolo e tshireletsang bobodu re ke etse mohlala o mong hape hape selemong sena pele ho fetiswa dikgakanyo tsa ditjhelete dikomiti tse fapaneng tsa Palamente di fane ka tlaleho ka ntlong ya Palamente hore na di fumane bobodu makaleng afeng mme sa ba sa etsa kgothaletso ya hore makala a jwalo haeba ho sa nkuwe mehato a stabela ditjhelete ya batonakgolo o bitsa baetapele ba mekga ka Parlamenteng a kopana le bona lekunutung a re ka nnete itumeleng ke sale morao ditlaleho tsena ke ne ke tseba ho nka mehato mme ke tla kgutla ka pelenyana ke tlo tla tlaleha ka ntlo hore na ke fumane jwang a go pheta taba e hape le mahao ke re ya batonakgolo o bitsa baetapele ba kena ka botrumong le yena a etsa kopo tse pedi ka nnete ho ena le hore bajete e tshwarwa e ska ya feta ke kopa hore ke dumellwe ke fuwe sebaka sa hore ke o fatisisa ditaba tsena ke tle ke nke mehato ke be ke tlo tla tlaleha ka Parlamenteng e ne le pele ho bea dikgakanyo tsa selemo sena seo re leng ho sona sena se re leng ho sona nta na mme baetapele ka nnete ka hore ho ska hwa engwa ditshebeletso tsa setjhaba pele ba mo dumella hore entate tsamaya o fuputsa jale o tlo tla tlalehela Parlamente wa bona hore re mafelong a kgwedi ya Pudungwana mme dikgakanyo tsa ditjhelete di tsa feta tonakgolo ha a soka tlaleha ka Parlamenteng tonakgolo ha a soka a nka mehato mme pela le kgolo ke hore ke hobane jale o tshireletsa batho matona a nona a neng a fituwe ka menwana ke ha a sa tsotella jale hobane dikgakanyo tsa ditjhelete di fetile jale ke ne ke re ha o sheba taba eo o sheba taba ya hore monna ya neng a o kametse DCO Thaba Moleli o ile a lokollwa ka morao ho ke ke na le matona a mmalwa a entseng taba tsa bobodu mme ke tlo tla nanabela ke a isa kgolo taba hang wa lokollwa hang o ile a lokollwa ka mokgwa o tshwana le DPP motsotsi moholo ka morao ho fitwella dinyewe tse itseng tsa batho ba baholo ke na o ile a lokollwa le yena a behella ka hlomphipi o so ka fumana mehlala e mengata haholo e patang ditaba jwale mona mo re teng ntho di ntse di senoleha ke mona maparamente a 19 a RSP speaking is Kenyana a ile a ema ka lebota a re tonakgolo a o sa nke mehato ka matona ana a bodileng ka nnete re ke ra mphilekile o ile a kopana le bona a ba bolela ba kgutlele mesebetsing
fela ka tseba gore ba mo file matsatsi a fitileng a felang ke a kgona gona ka keno gore re tla kgutlela mosebetsing fela ka mora matsatsi a fitileng tlo re tlhabelele gore na o entseng ka ditaba tsena tsa bua taba ene e pakahatswa gantle gore ha e le hantle sethibathibane se tshireletsang bobodu ka hare ho naha ena ke ofising ya tonakgolo haeba rona re hopola hore mokga wa eso ke ka di-27 tsa kgwedi yona ena selemong se fetileng e ne e le ha o tswa ka pusong hore re baleha bobodu bo le bo etsang bo le sa kgalemeleng o buile ka taba tsa PS empa ditaba tsa bobodu lekaleng leno la matla le diphagale tse ho feta PS eno le di utlwile ha di ntse di bua manene Public Account Committee ke tsane di betse di kgomme hape habelo mane mo PS e latang company kwana Gauteng e fa tendera eo kgakanyo kana go tsileng ne re mosebetsi o ka qetelwa ka 22 million e fihla e fa ka 50 million go sena tendera e entseng ba fuwa fela mosebetsi go ntse o na le company e ntseng etsa mosebetsi o tshwana mme lekgotla ke leno le itse yane ha o sebetse ka proposal jalo re ne re re ditaba tsa bobodu e seng fela lekaleng leno la matla le makaleng a mangata a supuweng ke dikomiti tsa parlamente a o jale ka yelena a supuwang ke maparlamente a RFP ke kakana le a raga pusiena naha e lobaloba ka hare go bobodu rata gore ke newa taba ke ena ntate e tswang ke maparlamente ana a RFP ya o itshetleha ka lebota a sa e parlamenteng seboko sa bona e le bona bobodu bono bo bonahalang tonakgolo a sa bonkele dikgato taba e ntate re ipapisitse le molao wa bosebeletsi e reng ntate molao o reng ka tabe ya gore bele ha ba iponahatse parlamenteng a se mo tonakgolo a tla hlaga a linkile matsatsi a magana ba sa iponahatse ka hona re a le lokolla batho bao ha se ba bua ba tonakgolo ba ha na mokgwa wa ho etsa jwang itse ho lofa mosebetsing le ho etsa boycott le hobane o batla ho thusa hore o etse dintho tse itseng ha se ntho e le nngwe ke dintho tse fapaneng ona le dintsi le dinetseng ha re ne re tshwere mo ka ditaba ntse ha e le hantle mothalo fa parlamenteng ke tonakgolo ha e parlamenteng ma ha o so ka o mo utlwa ka a bua le motlhaedi parlamenteng ke mo tsena le thabo e le tonakgolo so motho a sa etse mosebetsi ke ene bana ba re tonakgolo re tla ema ka lebota haeba o sa etse dintho tse itseng tse nepahetseng molemong wa naha ka tsela e jalo ba le ka ho susumetsa hore ho etse dintho tse nepahetseng ha na matla a hore a ka re ba behelle ka thoko ha eyo ntho e jalo parlamenteng empa seo a ka se etsa haeba jale o fumana hore borabele le iphinne ka hare ho mokga wa hae mme jale o se a sitwa hore
a ka fitisa le melao ka mane ka parlamenteng jalo ka o hlokometse hore bikinyane ni yo baneng ba ile ka lebota ntlo ila tsamea hore e kwale mosebetsi ebe ha hona mosebetsi ka parlamenteng jale ntho a ka etsa a ka ya mane kapa ya palestine a kopa motsotsei hore a qhale parlamente ho bue phethong hobane jwale o se a sena taolo hodima mosebetsi o tshwanetse o etse ke parlamente eno a ka e ko bolela hore ha a kopa hore o tshware parlamente e hlile o re o thabele mmuso o a o eteletseng pele ya ho bue phethong ke ra sa tla mandi o ka etsa Ntate Mahabo. Basotho ba bone ha komiti eno e laolang ditjhelete tsa tjhaba CAC e fana ka tlaleho e bontshang hore na ke bo mang ba bobodu empa ba boetse ba makalla CEO e fumane tlaleho empa iphapanyetsa hore ise banna le basadi bano ba ntseng ba itjella ditjhelete tsa setjhaba ka sehlooho makgotleng a molao ho feta mono ba kgetha hore ebe ba tla tshwarela bahlanka dithupelo taba e ntate e reng ho setjhaba sa Basotho e re ke lokise mona mme wa ka ntate tlaleho ha e feta e kenngwa ka ntho bona e ntseng e hlophisa empa seo Basotho ba se boneng ke hore nako eo e ntseng e etsa mosebetsi wa ho hlahloba tlaleho ya mo o bitsang auditor general mohlahlobi e moholo wa ditaba tsa mmuso Basotho ba e bone television ba e breakthrough mme ba tseba hore na ke mang ya entseng ho kae teng Basotho ba di bone kaofela fela ko hona tlaleho e tla etsa jwale ke public accountant e tla ba ka pele ho parlamente empa e re ke re ho arabela potso ya hao ka mono ha ho tlo tsoma batho se pone ka sa se teng ka molao se teng ka mono ho tla mamela le ho nka dintlha ka hore namang o tloyeng teng DCO ka yona e teng ka mono o tla mamela le ho nka dintlha ka hore na o fike mang a entseng teng ke bello ko hore aba bona ha ba setjhaba ba emele tlaleho eo PAC tla e beha ka parlamente ba tshwanetse ho jale be ba setjhaba ba kena morao ho isiwa photla ba entseng ke tsena le tsane ka ditlo tsa molao empa ha di etsahale taba tsena jale ke sekere wena le baka ke hobane moo DCO e ka ratang ho nka mehato ba bitswa ke baeletsi ya Tonakgolo mane ofising ya Tonakgolo hore eno eo le mosetseng morao ke wa rona ko ho bolela hore DCO le ha e ka rata ho etsa mosebetsi ofisi ya Tonakgolo e tla etsa hore fela na matla a DCO ntate a kwalla ofising ya Tonakgolo ho e ka reng ha e ba kgalema ebe ba se ba sa sebetse kapo jwale le yona e na le thaselo ho fitela botjha e itseng
botsamaisi ba DCO bo thuse tlasa bodisa ba ofisi ya tonakgolo bo ikemele mme bo tlalehe ka kotloloho palamenteng re tla be sa re ntse re na le bothata hobane jwale tonakgolo ke yena ya swayang e tla ba motsamaisi wa DCO jwale ka tsela e jwalo motho ya jwalo o inka a kolota ofisi ya tonakgolo mme ke ka hona ya tlhopho bosaiding ofisi e kang ena le tse di ha di tloswe bolaoding ba politiki di ikarabelle ka kotloloho ka palamenteng jalo re tshwanetse re sebetse taba enono mme ke taba e ka hare ho ditaba tsena tsa tlhopho botjha a ha jwale tjenana DCO e tla sala e ntse e le ntja e rongwang ke monga yona ho lelekisa ba onkuang e le badiredi le hore jwale e seke ya lelekisa ba nkuang ba le haufinyane le notsidikgoho ka mantswe a makgutshwane fela ntate Mahao o ipapisitse le puo ena e leng etswa ke tonakgolo Botswana o betse o kgutla o tlo sheba ka kwano ka hae ka Lesotho seo a neng a se bua Botswana se fapane le se etsahalang ka hare ho naha ya Lesotho o ko phethele ntate o ko fe Basotho hore na taba ena e bolela ntate ka mantswe a makgutshwane fela re shebile nako e tse re hatile mesebetsi mme ha kgutshwanyane fela puo e le ntse ke tonakgolo e ne le ho binela lesi ha na maikemisetso a ho lokisa ditaba tsa bobodu mona Lesotho le ha e ba ona lo itse banna ba ne le basadi bane ba habo ba mo fitile ho fitela letsatsi lena hore a be a nkile mehato re tla bona ha le diela hore na o tla ba nkile mehato ke o tiisetsa hore ha ona mehato ya tlaetsa hobane ke motshireletsi wa bobodu bona bo mmetsitseng ditshebeletso Basotho ba se ka fumana ditshebeletso tsa mofuta ofeng kapa ofeng hobane jwale ditjhelete tse tshwanetse hore di ba thuse ya dipokothong tsa banna le basadi ba ka pusong Madam Kulani ka dete prof re le buile haholo ntate re kopa o tlo re kwalle ka moo a da di ke a di bua ntate ka ne tsebile o ka e kwala ntate mamele botlhaba Africa FM ke Professor Nkosi Mahao ke moeteledipele wa BAP o di beile jwalo o mo utlwile ha di beha mona tla ke tla re bulela hele me busa re ke re utlwa rena e be wena o tshwaela o re ditabeng tsena me busa Madam Kulani ditaba tsena kaofela ke tsa professor gona ke o di beha moyeng o ile a ba le kopana le kunutu mona ba ka ba itsheba ga e bonnate re dumellang re fedisa dikgakanyo jalo re rona ba lontso ntse ba theile mekganya ba emetse tlalelo he banna a ko ba fe dinomoro tsa hao melele ba watamele re ke re bulela Basotho ke fumana stopong se segolo sa Makoloi ka Tsnakin sela matlwana a boithuso a o kena kereke ya Kabetko ba shabe boto e kgoledi e motseng wa Afrika nomorong ya 4 ba bararo 341 ha ne ba mpha ditaba le bila o ntate Mokgolwane ke le buile haholo mtau mamele ke a nka khotso
Ke na le mamoka yenwa Oh, tswale siti usinkhunyana wa ka yona. a re le sitsi Gwe. tatwaka Yena ngwana nna ka ke le nako. Re phela ile mamela taba tsena ka la Sotho ke mametse go sa tsa ntlola maholo. ana le sitsi Ngwana nna a tba buetse le ntile bobodu Sotho. Re ka ile go ka nna ga se ka ke makgolo a go bong masoma go bonga le tsene ga. oh O tswa se bodu ke theolelang mo nko. ana Jwale monko go tswa wena monko o wena o utlwa jwang aha wa e bona eng konofolo 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 motho yo mongwe o utlwa le monko o mo tlhalang hantle ana go motho yo mongwe konofolo ke dijo jwale ke taba ka ke ana nna a di ke mang ke re nna ha e ba bokodu o rele ntokwane o lokisa diteng ha e ba bokodu o rele ntokwane o etsa tsela ka kwana ka lebakeng mo se ke wa iphosisa se ke wa iphosisa ke go se ke wa iphosisa se ke wa iphosisa se ke wa iphosisa se ke wa iphosisa o ntse o bua ka ditaba tsa habelo ke tseng ha re habelo mamela nna ke nna itseng wa iphosisa a kere ditaba tse di ka gotla mme lekgotla la maipiletso le a hlalosa gore na mongodi e mogolo o iphosisitse go kae mme a etse qeto e nepaetseng gobaneng go hlaile tokomane ya gore na ntate ya ba jwale go boela gape go ba le taba ya PAC ene ntate Mabageng e ntse so ka etswa ya company ya letona jwale tona kgolo le ena a fitlha botswana gore ntse re sebetsana le bobodu le di-CEO mme ga ba wena gore ga ona bobodu mme ga ba wena ga ona bobodu ke gore na tona kgolo na tena tsa batho ba ba botswana go ntse a sebetsana le bobodu bofeng bo le sio ikene tlasa ka khamphane eo ya tsebang eo ya bobodu bo kae ha e kene bwang that's why ke ka sa ha ba tla e kene bwang a dire mo dumela go tla moswe ke ma ka mokhutlong ka mo ra le boshweshwe a re kgurutse ke ne ke re pele ke ya gare le taba tsa pofo rale ke re pofo e tlile gare mmogo nna le ena dimmofolageng andale ke fasa mmofolaga tse fapaneng fela se se tlekobetse rale seo pofo a ile a ka se etsa le phati yago rale o bulela ntho puso ena e tsweletseng pele ke RFP bophelo e ne e se itumela andale mme ha e be ba puso ena ile ya tumela ka nako eo be ba pofo ha ka ba takolotsa a tla e bulela dintho tsena tse ngata tse tlhang ka morao hore pofo a kene ka hara puso ena le go tswa wa tswa re ka be re sa di tseba rale ka nnete le khuruko ke be re sa di tseba gobane ba ka be ba sa di etsa bana ba tla ba wile ba wa ba le ntse tsane tse neng di bona e tsena go eo
Parlamente tla qetella e re tshepo ha eo ba latelwa ke dipaha. yana E lo provo ntsa lokela ho etsetswa mokete tjhe e se jwala bo etsetswa ba serele. oh a ena sa di khamere jwalo Ya tate ba nona jwalo ke mega a etsetswa mokete ka ne mo bunyeng tate la ke se mmona ka bopela. yana o se le ntse ba khetiwa ba sotota. Jwale ke tle ho tona golo Botswana ndati tona golo ntweno ya neng a e bua Botswana o na e bua ho batho ba sa pheleng le yena naheng hobane ha e be ba o na e bua ho rona mona le ka be re mo jwetsitse hore ba ke ya pere ho tloa ka o le letona wa tswa ka o le letshehadi e kgomaretse le ho kgenatelwa ke bobodu mme ha ho ntwe wa ka tsebang ho etsa o sa bile a bonwe le ke maparamente o puso ya hae e sitwa o tsamaya wa tseba o kopane dipholo e be di kena mo o nang le mokgwabonyana ka hara tshimo yana ha di tsebe ho hula ntate ha di se di kene mokgwabong mono di kauwe di kebetsa temae ke batla di a qawa di kebetsa ho ya moma mme RSP ke jwalo ntate ke tebetse jwalo ka pholo tse kauweng mokgwabong mo ba o ke ba ya tema eo wele ke a kopa go a tshelwe pone ntate go dia o tsala la boraro ke se wa twa ke a le bua mga fa ke profe a di ke tsala pelo bo phaphatha le itla nna ntate ke a le wa re mshashwe ba bere ke ne mshashwe ka mogotlo e re lwana ke o nke di ba golo bua lo tsa kwa mazele he gamba na mogana wa ka hai ngwana mogana wa ka gore ke mona me ke teng ke teneile go ke teneile gobane ke a kena mona ke tswa ofising kwana ya puso fela he a fumana gore taba tsena ne re sa tshwanela gore ebe go ba le manganga a tjena mona le go le mona go tlo senyetswa tsebo le monagano hao mona go le re e lokisana le bobodu ka nka o tsa kwa ha bone bobodu a e o lokile le go le re ke be ke fella bona ke a leboga ntate Maselela ke a leboga ntate Maselela metswalle ya rona sentse la gaufinyane mona mamedi re tla re fetela ka o bona kgotso ela bogologwe ntate wa ka ya tala sa wa ranta di di ke mafuja ga ke le ranta ka di ti han ntate o sa wana ya tsanani andane a tsale le ntate ka ne te ha ona taba e ngate ka ga ke di tsaka ngwalla ha e ka yona ha ile ka taba tsa tuna kholo yana ha le so go bane proposal ha be ke wa se hlakile ngwe ka ne ke mo tsireletsi fa taba tsena tsa bobodu bane o ka di da kena ka puso alla ka bobodu a ke tella sa isale mall tsa go tloga go ba mo bella ka thoko puso CAC a kena e be ile taba tsa bobodu ya ba ya sa fa ba tsweng ba tla ba bella ka thoko le PS ka tuna go o ba tla bopaki ma o pa di bono o tla go lwanta go bua di mapadi ya ka kaneng na go re ka nkana di jamane o ta tile le ka le di go lwanta go ti bo go be malwan ba bo lwanta ngale kwa a le Lesotho kwa go batla bopaki ya di tuna go le tira ka nna ka ba bona ka ne ke a leboga o se ka sebedisa mare o sebedisa empa okay ntate ke a leboga ke a leboga mogolo wa ka re ntse re tswela pele bameding sa se ke motse metlhano fela pele nna le wena re arogana mona ga re qetele kgotso andane andane tona go bana ke ka ba utlwa gore o le yana go bantsha bobodu a ke le tona golo o na le maso wa hae a lwantshang bobodu ka ona jale ga re